neza mwe mwese muteze amatwi radio umwezi radio ivugiye Kigali ku murongo wa 95 n'ibice bitatu FM. Nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana n'umwanya w'amakuru magufi yagezweho muri aya masaha. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko ntabwo u Rwanda rufite bw'ibihano rushobora gufatirwa n'amahanga arushinja gushyikira M23, ashimangira ko icyo rushyize imbere ari umutekano w'igihugu n'abaturage bacyo. Kuva intambara M23 ihanganyemo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangira, ubuyobozi bwa kino gihugu bwakunze gushinja u Rwanda gufasha uyu mutwe. Kuva icyo gihe ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangiye kugenda mu mahanga busaba ibihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano. Ibihugu nk'Ububiligi n'Ubwongereza byashinjwe kenshi n'u Rwanda kubogama byumvise iki cyifuzo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitangaza ko byafatiye u Rwanda ibihano ku kubogama k'Ububiligi kwanatumye leta y'u Rwanda ihagarika imikoranire yari ifitanye n'iki gihugu mu bijyanye n'iterambere. Mu kiganiro Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagiranye n'igitangazamakuru cyo mu Busuwisi RTS Info, yagarutse kuri iyi myitwarire y'amahanga akomeje gukangisha u Rwanda ibihano, akavuga ko u Rwanda ntabwo barutewe n'ibihano cyangwa guhezwa cyangwa gushyirwa mu kato mu bijyanye na diplomasi, kuko icyo rushyize imbere ari umutekano w'igihugu n'abanyagihugu. Naho umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye ari mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Nigeria. Kuwa kabiri ejo CG Felix Namuhoranye yitabiriye inama n'umwiherero bihuza ba ofisiye bakuru ba polisi muri icyo gihugu. Umuhango wo gufungura ku mugaragaro w'inama n'umwiherero bibaye ku nshuro ya gatanu, bikaba byarayobowe na Vice President wa Repubulika ya Nigeria ari we nyakubahwa Kashim Shettima. Namuhoranye yibukije abari muri uyu muhango ko kugira ngo umutekano w'imbere mu gihugu ugerweho bisaba ubufatanye bw'inzego z'umutekano n'abaturage. IGP Namuhoranye yifashishije urugero rwa polisi y'u Rwanda, yashimangiye ko ibikorwa byo gucunga umutekano binyuze mu bufatanye n'abaturage ari umusemburo w'umutekano, imibereho myiza ndetse n'iterambere birambye. Na polisi y'u Rwanda yatangaje ko yamaze guta muri yombi abantu batatu bakekwaho gutemagura inka esheshatu z'umuturage wo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba bazisanze mu rwuri. Byabaye mu ijoro ry'ejo mu mudugudu wa Cyarusambu mu kagari ka Kigoma ko mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma. Aba bantu biraye mu nka bazisanze mu rwuri barazitemagura, zimwe zirapfa izindi bazitema amaguru barayatwara. Inzego zibanze zatangaje nyiri inka ko yageze mu rwuri rwe mu gitondo hagasanga inka esheshatu ziryamye hasi, harimo izapfuye n'izaciwe amaguru, ahita atangira kwitabaza ubuyobozi ndetse n'abaturanyi. Polisi y'u Rwanda ibinyujije ku rubuga rwa X rwayo akaba yatangaje ko abantu batatu bakekwaho kugira uruhare muri ibi byaha bamaze gutabwa muri yombi. Mu mahanga, Ukraine na Amerika bemeranyije ku masezerano hagamije kubyaza umusaruro umutungo kamere wa Ukraine, ndetse amakuru akavuga ko hazashyirwaho umukono muri iki cyumweru. Nubwo ibikubiye muri aya masezerano bitari byamenyekana neza, bivugwa ko harimo ingingo Amerika yakuyemo zari zararakaje Ukraine zigatuma ivuga ko idashobora gusinya kuri ayo masezerano. Zimwe muri izo ngingo zirimo kuba Ukraine yari yarasabwe kuzagira uruhare mu kigega Amerika yifuza gutangiza kizaba gifite agaciro ka miliyari 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyi ngingo bikekwa ko Ukraine izagira uruhare muri aya mafaranga, ariko ntiyatangiye yose. Inano nsoreje aya makuru magufi yaragezweho kuri radio umwezi mu Kinyarwanda. Nitwa Jean de Dieu Ntakirutimana. Mukanya na makuru agezweho avugwa mu rurimi rw'Igifaransa. Mukomeze kugira ibihe byiza.